Hello everyone, and welcome back. And thank you so much for clicking on this video. Mama Sifiso Ncwane, not Baba. Mama Sifiso Ncwane o ba dirile o ba tsošološa leswika la monna gagwe e leng Sifiso Ncwane, and then a ba leboga bana ba gagwe gore wa leboga gore ba re designne leswika la monna gagwe. So mola o ba bontšha e le gore yena o no ba le bana ba gagwe le bagotse ba gagwe and family ya gagwe. A ra bona mma go Sifiso a le gona mola letlapeng la ngwana gagwe o ka re sa le ka nako ela ba be ba elwa ka morago ga gore Sifiso Ncwane a tlhokofale, gomme mmago Sifiso a bolele gore yena ga a tshepe gore ngwana gagwe e ka be e le gore se mo diragetse o nagana gore Ayanda Ncwane a ka be e le gore o na le seabe se e leng gore se diregile allegedly. And then gape e be e le go le nngwe taba ke gore mmago Sifiso Ncwane ke motho e leng gore wa tlhaka ka gae ga a na le selo. Jwale ka mo Ayanda Ncwane o phela lavish life, o ka re o ba nyaka thušo go tšwa go Ayanda Ncwane. A ke bone gore bo makoti ka ba mang le mang e leng gore ba thuša mmatswale ge e le gore ga a ne le selo, ba tlo nyaka ge e le gore ngwana gago gone e be e le gore ke yena e leng gore a ka kgona go thuša ka dilo tše e leng gore wa di hloka. Mara ge e le ba bang bona a ba ka se go thuše ka selo, go bonagala e le gore Ayanda Ncwane ga a thuše mmago Sifiso Ncwane. A re tsebe gore ka be e le gore ke ka lebaka la dintwa tše e leng gore di hlolegile ka morago ga gore Sifiso Ncwane a hlokofale le go ba ke jwang. And again ke ka Nonku Williams. Nonku a se ra bona ngwana gagwe a ba le gona mo letlapeng lela la Sifiso Ncwane, o ka re le yena ditlhotlho tše e leng gore ba kopane le tšona ke tabela ya gore ka reunion mmago Nonku e be yena e leng gore o atla kwa o kgone go botša Ayanda Ncwane gore Ayanda Ncwane o swanetše a patele di-damage tša ngwana Sifiso Ncwane. Ga go kgonagale gore o le mosadi o patele di-damage tša ngwana monna gagwe mola e le gore monnola ke yena a sepeteng a ya ka ntle. Sifiso ke yena o e leng gore be a swanetše a patetse di-damage tša ngwanola wa gagwe wa mo dirile le Nonku. And ke sa e rateng ka Nonku le mmago kwa ke ka lebaka la gore be ba bolela gore Nonku o specially. Nonku a bolela gore Sifiso o boletše gore yena ga a rate Ayanda Ncwane. Maatla maka wa tšea ka eo le mosadi gore o bolele ka mosadi o mongwe ka ona mokgwa ke se e leng gore a se ka se rata ka Nonku, gore a botše Ayanda gore wena monna gago o boletše gore ga go rate. O boletše gore a mo rate, mara ne a tsamaya ka sephiring ka ya go bona, and ebile o ratane le wena mohlomongwe ke bonyatsi, mara Nonku o boletše gore be ba kgaogane. Ge e le gore ga a rata Ayanda Ncwane, gore reng a sepetše a ya go boelana le Ayanda Ncwane a tlogela Nonku Williams a se mo nyalena. Monna a sa go nyala a se dira eng, mara o sana le maatla gore ga a rate mosadi o mongwe. Gore a le rate ka mokana ga lena le ba babedi le a swana, ka gobane ebile Ayanda o kaone ka gobane yena ke yena e leng gore o nyetšwe ebile beane le yena. Nonku a se a šala ka selo ebile o balela gore di-damage di swanetše di patele ke Ayanda Ncwane o e leng gore o boletše gore ga a ratiwe. Ayanda a tseba gore Sifiso o na le bana ba bantšhi ka ntle, so a ne le bana ba bantšhi ka ntle, ke o mofeng ke tlo mo patelelang, ke o mofeng ke tlang go se mo patelele. Fela gore Sifiso le yena hei o ka re basadi be a ba rata ke tšona tšeo. And thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe.